ujutro u Ramljanima, gore oko Knina. Tamo smo pili čaj. I pogodi me ovdje kao metak. Pa ja nešto pijem, ne, daj čaj. Ona pita, kaže, vidite krv. Ja pogledam, a je stvarno krv. Dođe 3-4 djevojke na tome dole nizbrdo. Ja ću vas zglit i držim se. Sutra dan, nisam, niko se ne nada sutra dan. Bataljon Italijana, Njemaca, naoružanim topovima, tenkovima, a mi smo imali jednoga otočan je bio, ne znam s kojeg onoga otoka bija, on ima
top. I onda bubo, zajedno s njima. I Boga mi možda ima jedno pravo da je jedna pogodila u srednjih, kako on skupo dogovarali, jedna u srednjih kao rekao jaj među kočke i Boga mi dosta ih je poginulo i pobjegli. On pobjegli čak, mi za njima. A ja sam poznava jednog komandira, dobar je bio inače, oštar komandir. On pogine i šta ću sada s njim, sve sam skinija, sad je pokrija ga i da gradija kamenjama velikim. Nesreća, baš on. Tako ti. Pa i pa.